Andi talon ya lah bendung. Eka bangunan Roma. Andi modal. Kada emak arep. Baca ki ekas itu. Eta mana puhung. Aku Lia. Baca ki ngalaki na arep ipus. Tak era betin em tuah lambe namun tak mare polong bereng nak foto na neta ena keren na aduh. Wah. Aduh. Nek palang petengan pulang kok jeng kapengan gerak. Wah. Aduh. Paling lengkap sih apa celing aku. Kepelengan kok ngara. Kas-kas kahya mek kita mari pakai lah kapeleng. Oh, pas apa sih ngelaku akarin releki. Mat langgar apa pada roman ya. Terus cuma areng pola tak yang kuy. Bisa pero mana ya? Kamu mah langgar. Mat. 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 Aduh tade. Ya lah bengatalin. Wala ba di talo di beren. Puro ta orang kan. Mat, kaki bibi tadi laku apa, Mat? Tahu, engkau kiruan kas kasar apa mek pah kapelengan ke aduh. Kepelangan apa kok, Mat? Kalau kaki kinga telur, Mat. Biasa nemu ngeren duja telur, Mat. Bagendara apa peta je ke? Sengko di kapelengan ongku ke. Kok tak percaya, Mat? Orang biasa nemu beri talo dan jaren duja telur, Mat. Marah ke? Bacanya banyak akan deh. Sengko minta tolong. Seru kak kiri, Mat. Ucang kapelangan, aneh minta lontong. Mau minta lontong tak saja nak cerita Mat telur, Mat. Kaki matung ke. Edi ngaki monoreng apa tadi ke? Bene lontong,
minta tolong. Pas aja kape lengan ngedi ngaki mau nyina matong ke aja. Aku kaki kepelangan aku mat ya. Kar pokoknya jamaah are mat. Kaki sebenarnya minta tolong apa mat? Kok minta tolong ke melaki obat panadol tampun kape lengan juga. Kaki mau tanya rokok tak nyaman mat. Melihat apa lu kena kidan tak kaki ya. Kamu pesen ah? Ya kak, pesen ah. Suli lekat mangkat. Sip mat. Oh kita rameleh. Mau berdirian mat 5 menit matong ke datang. Oke? Bahasa kentai. Bahasa nak keruan bicara ke pakota. Bulan kedua tak terobini pole karena bulan tak andi gudang pese. Mak langga sen apa ya gila suruh meliapa kau ya? Ini kau lupain. Dol. Tengok dol. Wala suruh meletutul. Bening ala. Odol ngara. Ko. Pesenare lebih mau kabeli odol. Kabeli rokok bain. Cap gua dengan bujer. Mari kenyem. Mukun karo odol ko andi Roma. Suruh meleh. Tine mari ngaku tangan di pi. Lepes cuma-cuma. Mulai pe dengan laki nodol tang Romar. Loh, kamu tak ngodol. Pikir si kadeto ya. Bayar. Beri apa mak langgar lagi? Bayar. Kada melihat kira-kira ya mak langgar. Buru sila pada. Kak, tara kama. Tara meliodol din. Meliodol din rumah kak. Kerja kana aku tuju kak. Cengko bumat langga suruh meliodol din. Mek suruh meliodol ke ya apa mat langga kak? Tahu din. Orang yang ucap kepelangan. Ya yang mau kalau odol ke uang ko andi ke mek mele ya. Le je cocok je. Oke. Kalak tulisin. Lepet duka letir. Oleh fatnya apa ke? Lo nong rapo ke gitu. Tahu apa ke? Pacang seko. Tulilah kalau dulu. Ya lah wes ke. Ya nanti dina kok kita ngala odol lah sah. Ya. Mung Syadin
yang paling ngertiin saya. Ya ke, oh, udahlah. Are odol Din. Masih petsodin. Are dalam odol sila ke. Keng tol sa pepsoden. Alay boleh tulis. Kimak lagi dari dentian. Oh, dah iya Din. Ya mudah kok sekelangkong Din ya. Kok lama makan dah. Tiba kita mak lagar. Ya enggak mangkat. Lu matong ke lo kelero ya. Sering mat langgar jika pelangan. Masa kabirina odol. On odol saya tahu kok. Pembersih gigi. Punya hitam sering kapelangan. Lu lihat sini kah? Aja pecang matong ke kok mas wah. Aduh, matong kerontar meleopat kamu kocang. Pas tak tik dateng. Ngerantar meleopat ke Jerman. Kuga mece abit tuh ke me paki udah dateng kaki ke. Lah kalau semua habis mau 20.000 mat. Saking 50.000. Cepat. Antri boleh nah. Ya re udah lah re. Loh. Kaki me pas oleh odol ke. Ke apa odol ke? Sering sengkok kape lengan. Tak lah bener mat. Buka ke suruh meleodol. Sering buka ke tambah kapelangan kocak. Bene odol matong ke sekamat sur sengkok dia. Panadol. Mun odol tak reng pembersih na gigi ke. Pah dem kaki ke. Kaki kilo ngecak apa mat? Tak masih mau suruh meledol, dol nih. Iya kok lah meleodol. Maksudnya sengkok aja panadol matong ke. Bene odol. Oh, pah dem kaki matong ke. Mece tak tahu apa ke. Lah sini apa mat? Odol aja lah untal. Kita lah boros. Iya, ontal odol ja. Mare ngabuk nang colo. Lah mat lah untal ya mat. Tak kira ngabuk. Karena ji yaman manyaman mun apetta. Ontal. Ya re. Mun nyecil kake. Igu. Ini apa tes mat? Ye ngaji ya rasana mun odol. Ngapet tes. Tak ning kebetan bener yang kapelengan. Karena ji ya don sebedon. Kalau yang kapelengan suruh ngontal odol. Lo tahu mat? Bara tak bara lah pacang kaki. Kok mulai? Lo untal odol je. Udah mun matong ke. Mun rosoro teh ku pas temu bener. Laku salah mulolo. Pasti tiap pagana. No.